Di napalabas. Gapoy ti pan nakapuyat ni Elisa anang pampanunot iti panagkuyog mananda siya kanjurin saan na anailinged ti panagsugel na iti trabaho na. Banag ang nakasurunan manernitsyo na kat pinagawid na daytoy iti balayda tapno maturog. Gapoy ti dayta naragsakan ni Elisa ngamin karina nga agsubli iti opisina da kalpasan ti pangaldaw. Edi nakaluto ni Criselda iti pangaldawan da, riniing na ni Elisa kat apagisumet ngay mawag ni Jorin kenkwana. Naibaga ti balasang nga agday ti balayda. Banag anangawisan mat ti baro ti papanda panagpasyar kalpasan ti pangaldaw. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. Si iti barokon. Nakaawag ka, Matjurin? Kaputa kaya't kailangan nga pumustahan kini Mami dito opisina. Sorry ha. Awa na kita yung opisina. Tapi nagawid nak ni Mami. Ha? Kaabay. Ay nga tinakabasula manan kini Mami. Awan. Ngam nakita na makaturturog aklaang. Iso pinagawid nak ngay may naturog dito yung balay. Angam... Agsubliak tumat lang yung opisina. Inton malpas pangal daw. Anya? Ay, inton bigat lang na sumurag kayo di trabaho, Melissa. Intapay lang agpaspasyal. Anya? Apay, awan ka di klase may Jurin? Tawisan nak na intag paspasyal? Awanin. Iso nga intapay lang agpaspasyal. Total, kat pinagawid na kamot lang ni Mami. Wan angam, ingkarig agsubliakin ton lepas pangal daw. Sa, ado ti agur ura e trabaho kay di opisina. Ang mga nujak tumanan malpas dagi chay. Saan ka madanagan? Tao may kan tutulungan manan kada di paperworks mo. Basta mayat ka, nagkuyog ta nga pa nagpasyal. Sorry ha, Jurin. Diyak ti makabasol manan kini Mami. Anya? No basta, paayam ti awis ko ka. Ni siya lang ang tiwagam. Taiso ti kadom ang mapan manan nagpaspasyal. Ay, nang imbaglangan nga agpupukak iti silid ko. Nung iti isumanan ti kadwak nga agpaspasyal. Agin didi ka pailaang Jurin. Amok matgat anak karagragsak ka no iso ti kadwam. Anya? Ay, saan, Elisa? Napilitan na klaang amang kadwak imkwana. Hindi nagpakuyog kanya. Agpaiso? Juan, Elisa. Iso ang nagpindot ka, iti panangibagam akay ayog ti makikuyog imkwana. Kinagpaiso na. Kasi kati kayat ko akadwa. Sige. Bayam. Tainto na dawayak. Pagusto to ti awis mo. Agyaman ang Elisa. Ura inton Domingo lang tangaro din. Ura ikat, dandanin. O sige. Mayata kinton Domingo. Tawan to ti trabaho, Jurin. Nakaragragsak nga agrub-rubot ti anak ko. Kalpasan anak kapag sarita da ni Jorin iti cellphone. Tinasayaat. Inakmatan agdigos. Painaktumatan iti papanag. Ni Chona ti umawawag. Hello, Chona. Nakaawag ka man.
Saludsudam no nakariing matlaangan ni Elisa. Waan, nakapangal daw pa yan. Kan agrobrobuatan nga umay dita opisina yo. Wan, naibaga na kanya nga do dagitinaskan nga ikamakam na trabaho. Pasensya ka na iti panagsugal na itay bigat ah. Saan ka nung amin anak katurog idi rabi eh. Uwan, magbagaak nga isapsapan na ti maturog no dumteng iti rabi eh. O sige, kas dapay nga ron, Chona. Bye. Sayang. Nagmayat ko man no kinayat ni Elisa nga income at paspasyal itama lang. Nimsa na bali. Uray kat nagtulag kami mat nga inton Domingo ti panagkuyog mi. Ha? Ni Sasha mo't tayo yung mauawag. Amangan nung namnamaan na nga awan ti klasik. Awisan nakmanan nga income at pasya. Ah, saan ko asong batan ti awag na? Hello, Sasha. Apa ngay mawag ka? Uncle Victor, adda ka didi na balay yun ni Turin? Nah, aday di pagadalan iha. Simra kitay. Ha? Nadamag ko. Awan ti klase da ita malam, Uncle. Saan pa'y mata si Mang Pet? Amangan no adda iji opisina. Oh, awan ka no ijay, Uncle? Inawagat nga ti Chonay, day? Ne, dahi tati saan kong amo, iha. Amangan mat no adda ni Jay Balay. Oh, sige, Uncle. Agyaman na. Sige, iha. Angam no awan ti klase da ita malam. Sigurado, adda ni Jay Balay. Awagam ti cellphone na. Imawag ka kitayan kit kwa na, Uncle. Di na po sumbatan. Kasta ka di. When, Uncle? Sige. Kasalangan diyan ang idag. Kasabay nga ron. Bye, Uncle. Bye, iha. Anyalakit din ngagpaiso. Madlaw nga gusto launay ni Sasha Kanjurin. Sa bagay, nataer ni Jorin. Kasla, makit-kita ti kinaagtutubok ken kwan. Ni Chona, kayat na ani Sasha ti makaayan-ayat ni Jorin. Gaputa, padami ti estado ti biyag. Mapintas kan baknang kano. Ngem ti saludsod. Kayat nga ta ni Jorin. Idinto tamadlaw ko ani Elisa ti kayat na. Nimot Elisa. Nasingpet. Naem maabalasang. Oh, jakman amo. Tasipod damo anakitak. Nakalaglag-anan tirik nakken kwa na ajak maawatan. Oh, di inauna nga anak mi. Malagip ko. Dakkel kumamat itan. Kas kuman ken Elisa. Ngem, anyangatan nga agpaiso tinapasamak ken kuan.
agparparik na kanyak, asibibiyag. Ngem sa dinungatan ti ayan na. Sa dino nga tati ayan tay kagatgatang ko abalabal ko. Nakita kay di alinabaan ti anak ko. Ngam, ni, awan batan dito'y aparador ko. Sa dino nga tayo tinangikab-kabilan na. Daytoy daan abalabal ko daytoy. Daanan, ngam, dakkel ti sentimental value na kanyak daytoy abalabal. Gapota, in regalo idi kanyak ni Victor. Kan pinabordaan na pa'y iti sinan puso, kan espada. Isulatan ti pagdalumdum ko. Nakapudpudot ti tiyempo. Iso akasapulak da ito'y abalabal, itatad na papanak. Ni Maring Seli, iso da ito'y umawawag. Hello, Mare. Nakasukat akon. O sige, umaya kon, Mare. Bye. Bangar. Ti umay nam itinalamis a Diyos no kasto na po ti tiyempo. Dito yak pa ilang birandang agpapahangin. Tilugan ni Shasha. Iso da ito nagsardang iti arubayan. Hi, Jerry! Anya nga tamalan ti umay na ipaga. Kung nagtupay kat. Adakan di ka ba lang yun, Jerry? Among nga ang klasik itamalam, Shasha? Wen. Dinamag ko ngamin ti batchmate ko, akaarubak. Anya? Oh, di na ka di pagtugawan? Ay saan man? Sige, agtugaw ka. Sorry no nalipatak a pinagtugaw ka. Okay lang. Kastan tumot ngamin ti panang matmat mo kanyak. Apay rin. Napintas ka di matlang, hindi pa nagkita. Kuha. Oh. Apay, hindi ka makasumbat. Okay, baliwag ti saludsud ko. Nalaadak ka di pa nagkita? Isa, di mo masumbatan na dagos, tim mo na saludsud ko. Ay, saan ka nalaad, Sasha? No di ka't nakapinpintas ka. Agpay so? Wen, super pintas ka iti panagkitak. Thank you. Katan, makaamutitan. Agyaman nagtsirin, ha? Sapay ko ma. Tagtaton kan tumadlang kanya, tsirin. Wen gayam, Sasha. Adda ka di bagam tay may ka? Wen, tsirin. Agpapiknik ka kitong Domingo. Kaya't ko. Adakan to ko, ha? Anya?
Masapa tayo to mapan itinapili ka resort na pagpipiknikan tayo, Jorin. Sorry, Sasha. Yung sa anak ama ka umay iti awis mo. Anya? Apay? Ada ka dinas ka na trabahuan? Domingo mata. Apay asan ka makaumay? Agda pa panak. Sa dino? Naskan ka di pa nga ibagak. Saan mo't kit di, Churin? No di mo masangoy itong Domingo? Di, isapsapa kong tiyagpapiknik. Oray, Sabadon tulatan. Anya? Kaya't kung amin, si kanto ti kadwak at tumapog iti baybay, iti swimming pool. Anya nga tatisong bat ko. Oo, anya Churin. Oh my ka? Sige malangan. Mabalin. Amang awisak iti kadwak nga umay. Oh, sure. Sino ti awisam? Timunan ni Ma'am Chona. Ilipas ko pa dahil yung madama nga iyan in coat ko. Anya nga tati pampanunutan na. Makaamutitan. Angam. Tiimbaga na kanyak. Nagparparabiak. Ang mga numadanagan dan tumanang kat umaydak ka numanan sukunan. Agawa akit ting ering pasta gito eh. Taagawit ak tumatan. Timur nga tamatan ni Elisa di opisina da. Iso nga awagak man kit di, takasaritak. Data. Agring ti cellphone na. Hello, Jorin? Apa niya mawag ka? Nakaawid ka din, Elisa? Umayak kumakit. Taad da ibagakin ka. Panggapaya pangatuan ni contact tracing Adapay lang dito army. opisina. Tadaliplipas ko nga encode. Anya? Kaya't mo asawan, pinag-overtime na kamanan ni Mami? Saan? Siyak tinagpaudi. Tapno may lipas ko pa'y dagiti yung madamangar aramidan. Ni Mami, nagawid mo tan. Wanjurin, itay pa'y Abay, saan ka di ba nakasangpat ita balayo? Saan pa'y? Siguro kat adda din magasan na, isong awan pa'y. Aguray ka. Diyag may saka nga rod ita. Wan. Orayan nak, taumayak dita Elisa. Anya? Ay, saanan? Diyak mo't mabuti nagmaymaysa. Imalaldawan pa'y lang, mat. Isong orayan nak Elisa. Taada ibagak iti personal kin ka. Yan tipan na kailawan ko anang ibaga. Naawan dito'y balay ni Jorin. Sigurado. Agungat manan numaamuan na tinapanan ni Jorin. Apay nga taan na pudot launay ti dara ni Chona kan Elisa. E din to ta,
nasingpat mo't jobing. Agsupadi tirik nami kansona. Asidag tirik na ken Elisa. Edin tuta, nakapudpudot ti daran ni Chona ken kuana. Saan agaputa anak ni Criselda ang nagbalin akaayan ayat ko? Jack maawatan tiriknak. Kasla na bayagan ang nagamambo kami. No sumangpat ni Jurin, kasaritak, ang mga noong tanmanan ni Mami na. Anya, ago overtime ni Elisa. Huwag nga ron tatang. Ngam orayak ti awag no text na. Nawan lata ti mauray ko. Siya kun ti mang text kan kuana. Anak ko. Tidakas na. No pinag-overtime manan ni Chona. Anya, Mga no, kayat na apay karo adaras ti utang na. anya, Ngam, di na maaramid day tatatang. ala, kita no kasano ang makakwarta tayo, anak ko. Sige tatang. Ngam, pangaasiyo Di kay kumamanan agar aramid iti dakas. Unong may labsing iti lintag. Well, anak ko, umdasan apag nakpak na dyan na pasama. Kababain pa iti din Laklakayan ang mabalaw. Gapo si Dayjay arason. Apay, anya ti bagamaya. Tay may nakpelang dinanon dito opisina. Imbagam kumalatan ita eksarsarita ta iti cellphone Kahit kung ibagaking ka iti personal, isong imaya. Panggap ka di tinagtulagan ta pa nagkuyog ta inton Domingo. No saan mo masango? Okay laang. Saan nga maipapan iti Dayjay? Kun excited akon. Amadanon ti Domingo. Tapno makapagpasyar tamat. Anya nga rati ko na mga ibagam aya. No saan nga ti plano ta pa nagkuyog inton Domingo ti ibagam? Anya nga rot? Kuna ni Shasha, nga adaangayan na nga outing akadwa na dagiti kabarkada na. Kat, inimbitaran na. Oo, di mapanin ka. Wen, imanugotak. Nung kayat ko nga duata amapan. Anya? Duhata, Jurin? Kasano ko mga umayak? Idin to ta, di nakmat inimbitar. Kan, jak kayat ti maitsapwera no kas pangarikan. Saan ka maitsapwera? Taduatan tulat tatag kuy-kuyog. No adda tayo iji beach. Anya? Ay, jak kayat Jurin. Mabain ako umay. Anya? Pues, no di mo kayat ti umay. Iyawag kunto kini Shasha. Asaan ako nga agtuloy. Anya? Naapay. Saan tumatla na ragsak no di ka umay. Sika talaga. Nakababayin mo't ano sumurot ha. Tadi nakmat inawis ni Shasha. Naragragsakak. No si katika kuyog ko Elisa. Anya? Wen, iso nga no di mo pagustuhan ti awis ko. Kat, nasaysaya at asa anak matan amapan. Una yan? Sige man laangan. Ha? Agpaiso, Elisa?
Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.